Manjang ring pamilat nomor angga 2 Yeni sampun siaga Durusa. Om Swastiastu. Nah, alit-alit diajak makejang, mai papa ken negak malu. Meme jadi kama satwa Bali. Tahu ni ngahang satwa pedando bako. Nah, yang sing tahu jadi melah-melahang ngahang satuan meme nah. Kene kone satuane. Ada katuturan satwa di tengah alase. Ada telaga luweh. Madan telaga kemuda sari. Bunga tunjung ane mentik di telaga nento membok kembang, membumi. Ada tunjung bang, tunjung petak, tunjung pelong. Makejang nyomongang rambo, elok marang pohang angin. Di telaga nento liu masih ada be mas. Benyalian, beyuyu, lan anelenan. Ento ane yang ikat des cangak sesari ke telaga nendo ngalih mangan. Kat kita jadi ikat des cangak nak sumbo tua, bayone sumbo endok. Tuse cara pidan nu pecah yo nyototin be di telaga ne. Ngancan kewah yang ngalih maman. Jadi ikut des cangah semua memerat. Sawai-wai yun ang lahang pasang layah. Ebe di telagone masih erat. Ado abulan pitung mino ikut des cangah tu sen ke telagone ngalih maman. Ditu lantas ikut des cangah ngeko dayo. Yo ngalih na yo. Apa midang yo ngalih maman. Ngasohang yo kedes cangak kepar nyocok ke telaga kemuda sari ne. Nakad cuk melenan pesan penganggone jani ane ngranayang be telagone angop. Mau penganggo sarwa putih. Mau anggo ketu, manteng-anteng, megenitri, kedo masih nganggo selempang. Ya diaston benerera berot di telagone, tusing cototino. Nyajang beneran teken tingkahne kedes cangak, ane pusing nu galak. Ento mawinan, bene mau ken di kedes cangak, dor metakon. Ken nih kak, tadi kemalenan saja apa kak jadi? Mekelo kak singenah, tico kan kak ngalih maman. Ada aku lampi dongino, pekak tu sen teko mai melali. Subuh ade nama be kak. Mau kenyir yo ibedes cangak ngehang petakon bene. Aduh, pekak. Nenek abulan pitung dino, pekak nyerayo di purong. Pekak mekelo nih man kelam keras. Gitu besaun nih kedes cangak. Kena mabuk, asam urat, kolesterol, apa encok? Nek, pokok nak kena kolesterol, ulian demen ngamah be. Jani, pokok tu sing dadi ngamah be, kerana ngelarang vegetarian. Pokok nasi boka dui jadi dari bedando. Jani, pokoknya lanang aja welas
maut sajan jeneng. Pekak tusing yo ngajang mental. Kewalo esen entale ane keplajen. Sing yo cara jeneng ne. Ngelah ental, ngelah lontar, tusing kain kepacok. Prakat pantenin dogen. Yani lajen-lajen entale nah. Men kak Yani main tusing yo ngamabe. Kak tau ngamang ceramah. Sini kak nak dot nyambatang. Ben abulan kramo desa ne lakar ngatorang saji. Isen sajine ento sorok mino sorok be sane katorang keren Dewi Danu. Cai jak mekejang ne lakar kesau kepencara ono aturan ke pura. Yani sing idang ngejok cai nganggo pencar. Cai mekejang ne lakar mati metubo. Aduh. Oh kak nak pedalo. Ya cai mekejang kan di rumah saya mati. Kayak polisi ne, solusi ne kak. Ne, pokok nak ngelah kambet ne. Ne kalau ngeberang cai jak mekejang. Dot kak kengaliang telago ne lenan, telago ne melang. Kak Dani. Suat ningahin icangak memunyi kedo, mekliuk das be ceni endong ngelurin reramo, tu kening nyaman-nyaman ne. Iyo nyambatang. Kramo desane lakar mencar di telagon itu. Mekejang ubuh-ubuhan di telagon itu jejah lantas ngalih ke des cangak. Apa nyelamat ke urip ne. Nepoke nunduk buko kedo cek makenyir kenah ne ikedes cangak. Makan jahat ne nak subongenin winayone pacang majalan antar. Tusing yo masuang peluk aluk benong uluk be. Kacrito jani ebe mas tekening meme bapane langkat keberang si malu. Adeng-adeng boyo makabar ulian bayune subo enduk. Sawataro ado 5 meter. Cek mereren ya ikedes cangak tun kabeten. Iyo nyambatang netegang bayu. Krano tegak apedane telagone aneka 7 niko nak nujoh. Sing sajo yo ne sambatango ken ikedes cangak. Iyo mereren makebor krano pan kelewat layah basang ne. Ditu lantas iyo bemas lantas ulung. Merah tuh meme bapane bemas menjeret-jeret. Terus ini dang yo ngopi dulu. Bah yo ngomong cekok kan batasnya icangak. Ditu lantas meme bapane ngemasen mati. Maro yani meraso blimbene kedes cangak uleng telon yo subo makan dong. Sajan sayu buh-buhan blok dijodoh undok kedes cangak vegetarian. Nak mulo be amahan kaine. Kain mapi-mapi dari pedando. Apa ngalo ngama ibu? Tijo yo bisa kain ngemang ceramah. Apa bentar mau wacana? Newi nayo. Apa ngalo ban kain ngalih maman? Gitu yui kedes cangak. Kak cerita jani. Suboliu bene kak keberang keni kedes cangak.
Ketelaga Kemuda Sarine cenidra. Curiga kan timpal-timpalne mati. Sawireh hidup kebenak mula diyehe. Yen ing keberang lantas yo masih mati ulian sing ngedang angkian. Nah, begitu cara janine ikedes cangak mekebar yo biyen Ketelaga Kemuda Sarine ditu yo jak-jakino ken iyuyu. Kengkene kak tiang benan kekebaran pekae. Tiang nak edot masih mau punduh ajak nyaman-nyaman tiang kak. Ngalen deh mereka ngalen deh. Gitu pengidehnya iyuyu mesaut lantas ikedes cangak. Nah, nek ni yani menek yo naik ke bawang pekae. Gisyang tekeang bawang pekae nah keberangon jani. Ditu lantas iyu keberango ken ikedes cangak. Kacerita sebojoh yo ke keberango iyu. Cek tepokeno tulang-tulang bemang kacang. Dituyuk iyu pinah-pinah. Beh, ne bocah kena uluk-uluk tekeni cangak. Sagak tekan beken. Mekulon pasangnya iyu laut dia memunyi pangras. Cangak ibu Kijo sujatine penyamani cange. Ado bencai mobok. Icang sebenawang pikas caine. Sembongan buat kita mati ini. Marani ngahang iyu mamuni gitu. Ngejar yo icangah sambil yo masaud. Aduh yuyu, aduh madang icang yuyu. Serong wango munyene icangah lantas kapet deh bawangnya icangah pane yuyu. Hati yo slokek. Aduh, lepas tiang yuyu. Aduh. Pamuputnya ikedes cangak ngemasin mati. Nah, kedo yang cerik-cerik ajak mau kejang. Ada pesan yang cerik-cerik nuotin tingkahnya ikedes cangak. Ane demen medaya corah. Yang rago demen medaya corah. Lakak sengsara sane kapuleh. Lan irago jak mau kejang saling asih asuh tekenin nyamuk, tekenin timpal, tekenin buron, miwah entik-entikan samui. Nah, amundo malu satwa memene jani, pukut tang meme anduk paramo santi. Om santi 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 om.